Kuwarog, apay dagitan nakapila dito barangay hall. Dumawat da iti tulong kini Uncle Kao. Nay, Ay, oray, sakman. lalakay, king bakit may dagita? Unta ta ba daw? Igatang da kano iti maintenance da. Mabalinjayam tiyag patulong dito yung barangay. Katwan mait. Dagiti lang talaga nga kasapulan ti umay dumawat iti tulong. Kastaya. Kay, mabalinak mo nagpatulong. Sika, agpatulong ka. Kay tuwing. Ay, saan ka mabalin ngagpatulong tata ba daw? Ngay, tapay asan ngay? Kat no nagbaknang ka. Ha, nagkunamay. Agrigri ka ta, Kuwarog. Maray, ti pamigatan may kinibadong ka, lechon amanaw. Ket amaw, noan niya ti pangalidawan ma. Anya nga ay maray. Lechon ababoy. Ay, una yan. Puro lechon tisit-sidaan niyaw. Agoray ka, maray, ta ituloy ka. Adapay tuloy na. Una, ti pangrabyan may. Amaw noan niya. Ibagamon nagadulakit din apasakalyem. Lechon anuang. Anya? Dagita ti sidsidaan may maray. Ha? Saan kayo ama-uma nga agsitsida iti litson? Saan mo't alitson nga inaldaw, maray? Numamingsan, agsida kami mo't iti... Natang. Anya natin nga sasawang. Tapno amaw, maray. Saan kami nga agsidsidakin ni badung ko itinatang? Ay, nagbaknang kayo gaya man. Katuwang, karnilaang tisidsidaan may. Anya manan, tinapan mo yung bagbaga ni Kumari Mabanang, tuyang. Imbagak, alitsyon tisidsidaan ta. Anya, Tapno sanda tatagtagibas sitan. nagpalastog ka manay. Imbaga ka puro lechon at isidsidaan ta. Bigat aldaw kan malam. Pudnumay, Isumay. saan mo kumaanapan yung bagbaga ah? Naibaga ka. May babawit pa'y aya. Tanay, mapanak dumawat iti tulong kani kumpari ngayon teng. Anya. Mapanak aging dadawat iti tulong, tuyang. Kahit an-anom nga iti dawatam atulaw. Ay, kwartak ah. Anya. Mala, inakaon. Nungay saan nakatulungan. Apay asaan? Ay, padasin na saan nakatulungan, tuyang. Kalabanay. Nagadumanin dagiti may dimawat iti tulong yaw, Uncle. Ay, ewan ka raw. Dagiti nakakaasi ka barangay at tayo. Ay, kasi damat ngamin ngagpaisaw, Uncle. Malaman. Gawin tayo. Ibagam iji kagawad at nakadyute. Tayo rekap ng ti barangay hall. Wanang Uncle. Paray! Na, Parinteng! Ni tata ba daw? ano nga natin masapol na? Ay, apay paray! Umayak mamud dumawat iti tulong kin ka, pare. Na, sika, dumawat ka iti tulong. Saan ka mabali na dumawat iti tulong ko naklangarudan, tata ba daw? Ha? Taapay? Dagiti padak alalakay. Tinulungan. Siyak akong parem. Saan nakatulungan, pare? Ewan at nakakaasid na gidya alalakay. Nagadunto pa iti kwartayo kininana tuyang. Ay, di mo patpatsin. Dahito'y kaanakan, pare. Kita man, dahito'y short pan ka. Pisang bay. Kanda ito'y t-shirt ko, pare. Nagadumot ti abot na. Ha? Agsumbangir ti abot iti kilikili na. Nakitam dahita, pare. Kakaasi ako nagtumay. Ay, saan na ka mamatay nga grig-grigat ka, paray? Ha? Apaya saan ka mamati, pare? Uncle, kita am ti chinilas na. Naabutan ti mukod na. Kan saan la dayta, pare? Pangis pa'y! Sa balit ti color na di mesa. Ako, pare. Pinidot ko lang dayta. Ngamin, awan igatang ko iti sinilas ko, pare. Marigrigatak talaga, pare. Agore ka. Kasla mamati akon amarigrigat ka Ay, sanang Uncle. Ha?
Saan ka mamatay? Kung kuna na lang dayta. Ay, saan ka mamatpate? Dita ka anakam, pare. Tatalaga marigrigatak. Kita am daytoy bulsak, pare. Awan na pulos makaot ko abarya. Huwag nagpaso. Luklukwan na ka lang ka day, Uncle. Apay nga minaya, daytoy kwaro ka sa uwasaw. Ha? Siyak ti patsyan, pare. Kamarigrigatak ka talaga. Huwag niya. Sige. Tulungan ka. Ha? Tinulungan ni Uncle ni Tata Badaw ngantay. Anya, Namati ni Uncle akakaasi ni Tata Badaw. Ngawan apulos ti kwartana. kat no naga daw ti kwartada. Isumad ti kunak. Kat no ibagbaga ni Marito yang kanyak. At isidsidaan da kat litson. Kas kada karnay. Kunakon kahit. Ita, dumawat ni Pari Badong ititulong kan ni Enteng. Anuan na nga dyan ni Uncle ko atulaw. Nagado di tarumbang atulungan na. Dajay pa'y matapari Badong titinulungan na. Kunagkin ka, tuyang. Tulungan nak ni kumpari nga inting kunak tumay. Di ka lang mabain ang mapanagpatpatulong kat adamat kwartata. Anya ko ma. Adda isugal kong tuyang. Anya, Mala, mapanakaon. mapankan kat saan tapay anangan? Ay, diya kayat timangan. Kayat ko, ti agsugal. Na, asino ngay nga ro timang sida dito lechon abaka? Ay, si mo na. Uno saan? Ingkay padawat. Marito yan. Hmm, Anya ngay dahito ipadawat mo ang nabalkot asidaan. Ne, ate dumay. ay namaray. Saan mi nga mi nakabailan asidaan day ta kukod ti lechon abaka? Anyat kayat mo asawan. Saka tiba ka daytoy. Wen maray. Ay, talaga gayam alitson ti sidsidaan nyo kan ni Pari Badong. Katuwan. Ang, apay ngay, marituyang. Apay, anapan dimawat ititulong ni Pari Badong kan ni Enteng. Ay na, maray. Ibagam kin ni Kapitan. Ta saan na nga ikan ni Badong ka? Kun kundit lang dahi adumawat ititulaw. Lapsan kayo pa dito'y kwaraw. Papanam, Tata Badaw. Mapanak man makisugal. Anya? Nakman isugal da ito inted at tulong ni Uncle Mau. Ay, dakas day tangararamidam, Tata Badaw. Kung ngagpaiso, tatabadong. Saan anasaya at dayta? Tinulungan da ka. Tapno at day gatang mo iti kasapulam. Saan atapno pagsugal. Nagadulaki din ngay bagbagayo aya. Inakman langay. Chip, sayang lang tinted ni Kapitan at tulong ka ni tatabadaw. Talaga asayang. Imbaga kasan nang ikan ititulaw. Ngam inikan na pailaan. Enteng, ada ka numat agsusugal ijay laod. Ada man din. Nda. Kat no yung pasardeng kun. Ay, nagsubli damanin Nagtangkan ka ulo dagitan aman nugal. Ibaon mo man kit din ni Guaraw kan dagiti tanod na amapan. Takitaan daman day jay asugalan. Huwag man. Ay, nasken ang masiguradom nupod no dayta adaman. Ay, mapanyo kita ti bagbagada asugalan ni Jilaab. Nangagmaw, jipaut. Wen, Chip, Kita nyo. Nupod no nga dasugalan. Kitaham ka na, unupod nung adda sugalan ijay, jipaut. wen Chip. No da makita yung agsusugal, bagbagan nyo. Bagbagam ka na, jipaut. Wen, Aguray ka ba't kwaro? Ah, Apa nga bagbagam ka ni Jipot, dagiti bagbaga. iso nga ro ti ibabaon ka. Apa nga? Kung nakbit ada kayo atanon. wen mat ngagpaiso, Chip. Da tayo. Yung kayo na. Taita ka nung nga oras, ti pa nagsusugal da. Intahan, Chip. Umuna ka, jipaut. Na, Apay asyak nga iti umuna. sikati umuna kwaraw. Ah, Pinatudon kayo man.
Chip, ni Tata Badong timay sa ama kisugsugal. Nagswertein. Wan ngagpaisaw. Isupay mo't ikapipigsaan iti katawa. Nangabak ka naw. Iya pa'y ngay ter aramidin ta, Chip. Sikaman wan niya ti aramidan ta. Mapantan a. Munakan. Sika a. Sika ti Chip. Ay na! Nangaga ka pala yun! Nangabak manan ni Tata ba daw? Inta makibalataw. Uray naklain durom. Uray na, Chip. Ay, swerte! Tata ba daw? Nangabak ka? Wait, kwaraw. O dun ti kwarta ma. Ay, katwin ah. Balato man nga raw. Ha? Ay, nagkunakin ka. Agsugalak man ah. Chip. Chip. Oh, apay jipat. Saan ta dumawat iti balato? Imbaon data ditoy. Tapno amunta no at talagang addag sugsugal. Ay, wanan niya. Ay, ano di pagsarsaritaan nyo dita? Kwa, Tata ba daw? Imbaon na kami ni uncle ko ditaw. Tapno amuan may no talaga nga dagsusugal ditaw. Kahit no adda, anya kay taramidin niya. Dayjay nga raw, dumawat kami iti balataw. Saan ta dumawat iti balato, Chip? Ha? Ay, umay da kayo kaya warningan. Ha? Kasta a. Adula na warning. Ibagam ka niya ang kalmaw. Sa anak ang mabutang iti warning. Oray pa'y maminribo warning dayta. Makisugsugal na talaga ni Tata ba daw, uncle? Kunakon kit. Nangabak iti napan kami. Kit. Dumawdawat ak iti balataw. Na. Ay, saan kayo nga imbaon? Tapno dumawat iti balato? Ay, gaya man niya. Winarningak ita, uncle. Kasta. Di da kano kaya ti sumardang. Na. Agsugal dalat ta kanaw. Tapno manayunan pa iti inabak da. Jakla ko man tinultulungan. Kung nagtumat ka da kayo, uncle. Intad mo la kuman kadag iti talagang kasapulan dyan. Intad mo kinitata ba daw? Ay, saan na balay? Tamok itan. Ay, good morning, tuyang my love. Nasaya at mata nakaringkan. Itimplaan nak mo na iti kapek tuyang. Kas kalagur order a customer. Darasam ki din. Ay, awanan ti timplaak. Tana ibusan ti kape kan asukar ta. Anya, Agri-grigatan ba daw? nay, kasano na pasamak na ita tuyang? Naturog aglaeng. Ita nakaringak. Awanan, ti kapay kinasukar. Kasano asaan ama ibus ti kwartata? Kat sugal kamot ngamin asugal. Ha? Naminsan kalaan na nga ba? Nagtaya ka manen. Saan kan ana nga ba? Nagtaya ka manen. Saan ka manen ana nga ba? Aging gaan na ibusan di kwartata. Kastagayam. Hala, saan na balay? Mapanak dumawat iti tulong kani kumparik nga intay. Next, ay matulungan. Ay siya paray! Ay, si kamanan. Anya si kamanan. Itak lang mo't nga umay agpatulong paray. Inan anom, jentad ko hindi atulong, Ha? Ay, Nakita na kada kwaraw ang makisugsugal ijay laon. kuwang amen paray. Ay, nagtirason mo. Ha? Makitam ita, nagiti umagpatpatulong ka dyan. Makitam. Wan paray. Lalakay, kin babakit apilay pa'y dagiti daduma. Nakakaasi na kita. Agamsi ka, kaasi ka aya. Kwa Ay, saan kan nga umagpatulong ka niya? Saan kan atulungan? Kita mata pare tilangak. Kakaasya ka talaga pare. Next! Ay pare, tulungan nakmutin Ay, na. aglisi ka ditan. Tanda. Ano ba'y nagiti tulungan? Ay, day tati maganap mo tatabadong. Agpatulong ka ngam isugal mo. Ay, awan na saya at apagtungpalan ti manugal. Tatabadong. Kagawad ko anak. May saman pa abuti ti arak. Kagawad! Ay, nabartakan, pare ba daw? Huston. Nga may Tata ba daw? Anya?
Ay, nagkapoy kayo magayam nga gulitag. Nagkapoy kayo magayam nga uminom iti arak paray. Kwarag. Kasano nga ay amayawid mo ti bagay asiksika. Kat ni pirmi ti Bartek. Kabailan pa ayat ti tumakda. Uwan mo't ngagpaisaw ka ba daw? Iso ahos taon. Sikan tikit kitaan dagiti kakaduam ni daw. Hay! Si kamo dita, maysa. Bakit kita na ka? Hay! Uray, dakil ka na tayo ka. Kabailan ka. Nita, day. Muna ta, kaslamatam ti kulaw. Kahit mo ta, patayabag day ta sungam. Pare. Agtal na ka man. Maditikas tabi ti padam at tao, madi. Hay! Umay ka man ni day. Sika kaslamat sa ti kulaw. Agis mo sa talo ka mo. Ay, urad na dito niya Kapitan Inteng sa katrasan. Kurdos! Ay, pasensyaan nyo kuman, dito at tao, tanay. Kasta unay, ti Bartek na. Talagang kaya man nakarit ni Tata Badong no kas diyan na baratak ang kail. Agasaw. Kinarit nakit din diyan nagdakkail kan nagtayag at taaw. Idinto ta nagbasit ni Tata Badaw. Ewan nga ron. Mamin ano namot lang iwalagas ni Tata Badong ngayon wag laban da. Pangasmat nga agsasaon ni Pari Badong. Nang ronan nun na Bartek. Ipasubo na ti, kadwa na. Naimbag ta nagtal na lang di dakkel kan natayag at taaw. Tandi nagat imbas no basnot itay ni Tata Badaw. Swerte di Pari Badong at daak. Ay, doawa na. Ang mga no binugbugdan. Numaminsan, bagbaga amot ni Kabadong, marituyang. Delikado tikas dyan nga ibagbagana. Nabarbartek, tilay bagbagana. Anya? Permilakit din ang nervyos kaw. Naimbag tada ni Kapitan. Kat inanawa na. Tano awampay, kahijak lamawn. Ay na, adamot daytan a iti tao asan an nabartek no patulan na pailaang ni Badungkaw. Anya? Amo dalang arudan an nabartek, bugbugan da pailaang. Ha, siyak ti makalaban da no kasta, marikwanang. Sa bagay, di tay mababalaw ni Marituyang. Nukas taman ti kunana. Gaputa asawa ka ngaron ni Kabadong, Maribanang. Ay, wen Mare. Ang, kasanong agbaliw ni Pari Badong, no kas dyan mo't akanunungan na ti aramid na. Ay, adamot kit di punto ni Marituyang. Ang, kasanong ay, numapan iti sa bali a lugar, santo agaramid iti kasjay. Ay, awanlat amukon. Naku namon Maribanang. Naimbag no dito'y laang lugar tayo ti ayan na. Taam muda ni Kabadong, kat saan da patulan, no kas di anabartag. Day tangarud kahit. Ay na, ita apanawan, nagadon ti saan anasaya at amapaspasamak. Makaamudan Ibagbagak laang matiam mo kapag sayaatan da. Ay, napanan ni Banang ang nagisursur iti karni ti babaw. Ing kagumatang iti arak, kwarog. Mapan ka jetersinan ni kagawad ko nang. Dayta, mantikay kaya't kukin ka paray. Mano nga buti ti arak ti katangak ang kail. Uray dua. Na mga ramid tayo man iti dinakdakan at pulutan tayo. Ariklado ang kail. Sige, mapanakaw. Uray siya ka, unti makaamong agluto iti pulutan tayo paray. Isaganam langay, dagiti masapsapaw. Mabit lang. Terwar ko ti ulo ti babay, banipod iti ref. Na, ayos paray. Tapno damat gungunayo kan ni Kwara, ngay may timbulong anaguraga. Duwaman abuti ti arak kagawad ko anang. Mabitlaeng. Ay, Antoy. Ay, kwaraw. Pinauraga magayam ni Maribanang jibaboy na. Wain kagawad. Dua kami kinitatabadong anang partay. Kahit manungay ti may sa kilo karne babaw. Nangina itan ti may sa kilo akarnit babaw kagawad.
Nanginagaya man. Ay, ano sa klaangan tagsiday tisoy. Natipid ka mo't unay, kagawad. Idinto tawan mo't anak mo apakpakanam. Ay! Ha? Ay, Apa nga, dinanong mo tila misaan. Para. apa yan nga itatabadaw? Sobra ka na. Asilo ka na kayo, tilumaban. Ay, Yan. Sika, parindeng. na. Ay, takder mo nita. Kag pinadas ka. Ay, Eh, sabali ka talaga no mabarta ka, para. asino ka na kayo, kinikwaraw tilumaban kanyak. Ha? Na. No asilo ka na kayo tinaturay. Umay dito yung sakap. Tatabadaw. Talaga man, pare ba no? Eh, Nakainom palat basit. Kinagpulutan ka lait karnet baboy. Hasta ka. takirot ka kindi ah. Na. Isa damog, takirot ka. Pare. Takrot gaya. Angkan. Ay, tatabadaw. Nakaturog sa mata ni tatabadaw. Ay, Plat. naplat iti panang danog mo kin kuana, angkal. Uriyak lang na unawan. At naigaw to yan. Ay, nagsakit. Pinabuksitan nakmad ni parinteng. Ay, kandinanog na ti pingping ka, tuyang. Ay, Ha? anay. Wan nga agpaisaw. Limtag matang taping-ping mau. Uwin nga raw. Ay mabitla ang tainak man agsapol iti herbal ang mabalinta nga iyanger. Taiso ti pangagas ta iti limtag a ping-ping mau. Ay na, agyaman ak, tuyang. Ay unay matan ni Kapitan. Ayaban na kaamapan makiuraga ije balay da. Kita, kastakit dan karamidan na ka. Nga rod hindi nakman laki na asyan matanda di akong parik. Grabe mat tinamay am kinibadong ka, Kapitan. Ah. Uray lalimtag ti pingping na iti panang kabil mo kan kwa na. Anya? Di kalakit na asyanan kinibadong ka. Ay, nakakasipi man ni Badong nga si Mang Patigay Balaya. Ay, Maray, husto. Hindi ka agsangit. Ay, di mo piksaan naman. Uray, Kapitan ka! San arumba nga kinabil mo ni Badong? Kuha, Maray. Maray, jak ingga karaday. Agpada kami ngamin, anabartay. Uray, pay! Ha? Si Kati Kapitan, rumbang kumaananakman ka kini Badong. Saan mo kumatinutupan? Pasol yung mutlaeng, no apay dinanog na kayo ni angkal, tatabadaw. Da kayo mutinang irugay. Saan da kayo kumamot a kinabil inay? No saan kayo ngagkarit-karay? Kasta ka day, kwaraw. Katuwain. Iso aliklikan nyo ti agkarit-karay, no kasta nakainom kayaw. Kinarit ko ayaman ni parinteng aglaban kami. Saan mo mo kwaraw? Kinarit yun ni angkal. Kinarit nagtubay. Ha? Ngam saan kayo at tinutupan? Anya? Nakababain mo't nga minti naramid mo, inteng. Kinabil mo kit din ni Pari Badong, di ti balay. Ay, di kalakot nagpanunot mo't tay. Kuha, nabarta kami ngamin. Ano di na kumakinarin, di ako makinabal. Anya, Nilay ngamin asumaon ni pare ba daw? Ang nurangay, wano laban, kitawan matya muna. Di na ano ko labas si tiping-ping na. Natumba adago sa akin. ay, no kasta kayo laeng, nasaysaya at no di kay agin inom iti arak. Tano mabartag kayo, agkikinarit kayo matay. Dahil mata na ito'y pingping ko at dinanog mo pare. Di na lakit kinasyan mo tayo. Basol mo ah. Nakainom kalat basit kit nagkarit kan. Kunam no, sino kamit akalalaingan. Ha? Leksyon kan kadayta. Iso nga inton maminsahan, no mabartik ka. Di ka karit-karit, no awan ti ka ba ilam.
Para! Para! Aw, sa dino ti papanan niyaw, tatabadaw. Aglogan ako ni ti tricycle mo, kwaraw. Mapanak man na siya kay Jay Ilay. Ha? Anya ti aramidin nyo jay ilay, tatabadaw. Inak uminom iti arak. Amumutay. Agsakitak no sana ka makainom iti arak. Ang damot arak dito'y barangay tayaw. Apay, di yo kaya takasangon ni Uncle Inting iti inaw. Ay, nadidigra ako na makiinom kanya uncle mo, kwaraw. Iso nga Jay Ilay ita, ti papanak. Napya ijay, tadayo basay. Sige, intang arutan. Apay ngaya pinalubusam ni Kabadong nga mapanagbartek ijay ilay marituyang. Una, tama nga no agranada kitdikin ni Kapitan. Kat no anya manan ti mapasamak. Narigatan. Anya? Awan kit di ti amuday ti a Kapitan na. Oray ammo na anabartek ni Badong. Patulan na pailaan. Ay, surun kaun. Naa. Dito yakon kwaraw. At ti plitik a 20 pesos. Agyaman nagtatabadaw. Ang masino nga iti katwayo nga uminom dito ilay. Amangan no kaya't mo akatwaan ka. Sanay kwaraw. Saklangay. Sige, makamu kayo nga raw. Wan kayam. Pagluganam ngay ngagsubli di barangay tayaw. Ado di ta mabalin ko pagluganan kwaraw. No bilang tawan, magmagna ako na gagawin. Yay. Ay, pasado alas 5 iti malam. Awan pala ni Badong. Marabyan samot ten ijay ilay. Ato yan. Nag-text kayo kanya. Apay ka day. Ay nakwaraw. Madanagan ngamin kin ni Badong. Awan matan. Dila mabalain amapan mo sukunan ijay ilay. Ha? Amangan kit dimot no nabartekan. Dinan kabailan ti magna nga agaway. Amangan mo't no naglugan iti pampasahero ajay. Kat no limabas itayin tay last stripe. Pagluganan na kumapay ngay. Ha? Tinasayaat. Makilugan kayo ni iti tricycle kaw. Intasukunan ni tatabadong ijay ilay. Ay sigay kwaraw. Mapantangarudang. Pag may sak, magaya min anabate dito pag-iinuman. Nagpuka-pukawak lang itay. Ti makyas damot amin ang dahiti kakadwak ditay. Rumuara kon ditay. Magmagna akong nga gawin. Di barangay kabildatan. Just kika mag-asaw. Lumabas sa kalay, kaulan na pa'y. Sa lagay! Kaya't mo taramidan ka pulutan, ha? Ay, man. Tamang hito tang itiba to. Tamparsakit di ulong. Ay, sayang. Diyak napuntaan ti ulo ti salbag ngasa. Hey! Rumwar ka nita! Si Kang Asaw! Just kika kiday! Hey! Sino ka akas la kalalaengan anang barsak iti aso? Ha? Ha? Ay, at natawarin mo na. Manipod iti balay. Natayag na biskad ti pamagina. Ay. Umasidagan. Sino ka? Apa ang nabartag ka amagmag na dito yung kalsada? Ha? Apay, anyaya ti bibiyang mo. No asino ak. Libre ti asino man na magna dito igit ti kalsada. Tapno amaw. Magmagna lang da tao nga gawin. Kasta kidan ti salonsod mo. Ha? Hoy! Langgong ka! Sikat ti langgong.
Ikan ka man lang ang iti pagnakmam. Aday, aday ka. Yeah. Aday, Ustam. Di ako lumabas. Aw, atay tani Tata Badong. Ha! Ay, badong! Badong! Ay, nanay, bagta na sarakan da ka dito. Ay, Ay, tuyang. badong! Nga niya tinapasamakan ka. Ay, badong! Aya! Limumboy ti rupa na. Pare. Na, damot ng black eye mo, pare. Ay, sus. Uwan nga ron, pare. Ay, sus. Jak impagaraw. Naungot-ngot gayam da di ataw. Tayo nyo man tinamayan na kanyak, pare. Talagang amok na dyan tao, pare. Ha? Ni ispi o to ispukan. Ay, naungot na dyan. Istrikto pa na dyan a pulis. Anya. Wala, inkanto pa agbartak e dyan ilay. Makita man. Anya ngay ita, di nakasarakan, iti an na yan. Ay, saanan, pare? Nadidigra ka. Madigayam tikas tayo. Ay, liklika kong ti aginom ni ti arak, pare. Liklika kaon. Ay, Tata Badong! No uminom ka ngamin, basit laang. Adikat aging ga iti permi amabartek ka. Laglagi pa mo ngamin at tinalabos nga arak kat dakos mat ti ibunga na. Kakapsit! Ama! Ina! Kan anak ko ida! Kayat ko ayunay-unay. Ano adda makita tayo iti dalan tayo ang nakawara a basura. Kas kuma iti karton, plastic, botilya, lata kenda dumapay. Ay pidutan tayo. Tay basura tayo, iti dairanta pagbabasuraan. Wen! Ay nasayat! Ay naskan ngagtitinulog tayo. Para iti pagsayatan ti barangay tayo. Kayat ko anadalos ti aglawlaw tayo. Saan nga kaiwaran dagiti naginuman wenno anyaman nga ibasura tayo. Akas iti plastic cup. Ay, wag pa so. Plastic nga spoon. Tinidor. Ken latlata. Isaw. Pidutin tayo no adda makita tayo. Wen! Ay, wag, kapitan! Wag, kapitan! Very good! Kuna ni Kapitan, no adda ka no makitam a basura ang nakawara di taigid ti dalan, wenno kalsada, pidutem, samo ikabil iti sako ang nairanta a pagbasuraan iti igid ti dalan. Ay, adula amin. Isoda nga opisyal ti barangay takin trabaho iti dayta, tuyang. Ay na, awan ti kas iti agtitinulong tayo amin a bumarangay badong, tapno nadalos taglawlaw. No siya klaeng. Saan ko at trabaho dayta? Trabaho dayta ni parenting. Patpatsim may dagita. Na, Marikwanan, ikanak man iti garbage bag mo dita. Apay aya, Maray. Nalabsak itay nga addan nakawara dita igid ti dalan a plastic kan karton. Anya. At dapay naiwara ang naginumanda iti Diyos. Ay, basta inwara dalatan iti dalan. Ay, pidutak man, taikargak iti garbage bag. Sakon to ibasura iti pagbabasuraan. Ay, unayin aya ti tattao. Di daam mo ti mangibasura iti rugit da. Ay, kanayon kumat nga ibaga kadag iti gumatgatang nga ibasura da dagiti rugit da, maribanang. Natangkan nga rod ti ulo dagiti daduma a kabaranggayan. Wano, naggapo da iti sabali a lugar. Kat inwarada lattaditan dagiti basura da. Jak amu ah. Ayam, sino nga'y kumati umay dito eh. Dagiti matla kabaranggayan tayo ati agiwarwara. Anya day tayong inuman niya o Tata Badong. Energy drink, warog. Ha? Ay na. Anya ngay mo't day ta nga energy drink. Di mo amaw?
Pampapigsa na ito, ikwarog. Mabit lang, ah. Tay porwak ka, di tayo igit ti kalsada na ito. Ala kayo tataba daw. Iparit ni Uncle Inting ti basta agibol lang latan iti basura iti gigid. Ay, adulamin nga mo ni Uncle Mau. Anya? Ibagam ka ni Uncle Mau, kundi dalus ka kanaw, kunam. Ngamsi ka, saan ba't nagdigdigos? Kunam! Yay. Day tate ko na na. Wanang kail. Ay, nagkaroon day di pare ba daw? Iso nga agiwarwaralatan iti basura di tayo gigid ti dalan. Pagpungpung tutin na ka. Pay man tamapanak iti ayan data pagsasawa. Ha? Anyang iti aramidin nyo kinitatabadong angkail. Bakilakon! Yay! Hari ba daw? Ni Kapitan. Hey! Hari ba daw? Ay, sus. Dong! Dong! Na, apa yan? Ay, rumor ka dito! Tagsago ta! 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 Kapitan! Awan dito'y balay ni Badong. Jak amo tinapanan na. Mala dumanon ka pa'y tapno saan tang agpinpinukaw. Ay, sadin! Ay, sige! Agsubliak tulagan. Ibagam data, kundi pare ba daw? Sige nga raw, Kapitan! Anya nga tamanin ayati saan daan nagkinaawatan. Apayakas jeti lang ni Kapitan. Madlaw ko kat square mo tandagiti matana. Nembag tadakan ba daw? Anya ayati basol mo kin ni Kapitan. Apay nga square mo tandagiti matana amang sapsapul kun ka. Anya, sapsapulan nak ni pare Inteng, tuyang. Na, apay nga katawa ka. Anya man ang kinaramid mo kan kuha na. Siguro akit, imbaga ni Kwaraw, tikunak nga ibagana kini Uncle na. Nga anya. Akong di dalaws, iti masakupan na barangay. Ang, saan magnyagdigdigaw sa kapitan? Nagangdog tuyang. Na, Para la iti day taabanag. Nasakitan tinakam mo, Inteng. Eh, swerte na. Tadyak na danon iji balayda. Doon talang. No adda ni Pari Badong, anya ti aramidem kan kuana. Bakalat ti loko. Na, Jak kayat tikas jay at tao. Nagrugit ti panagniw-ngiwat na. Agasam, ibaga na pa'y akong didalusak ngam jak kanumat agdigdigos. Suron kun. ha? Katpudnomot nga men. Di ka agdigdigos. May sakamat! Na, Imbis asak ti ayunap. Ngam di ka din pare ba daw? Kapay ngamin adi ka pa'y nagasawa. anya ti kinunam, Inteng! Titakan! Inteng! Anya ti bagayo angkail. Nagsapa kayo mat nga imay. Nalipata mo. Kahit no itangaal daw, ti papantay pa nang ibulang iti basura. Ayunan niya. Itagayam nga aldaw ti panagbabasura kadag iti naurnong abasura itigid ti kalsada. Eh, itugot mo man ti tricycle mo. Pagkargaan tayo, kadag iti sinako a basura. Wanang kail. Pasapa tayo ang mapan. Tapno malpas adagos ti trabaho tayo. Kahit kalpasan da. Indak to gumatang iti merienda tayo. Ijetirsin na ni kagawad kwanan. Hoy, hindi tama ng kail. Sige ang kail. Mabit lang. Inak-starten ti tricycle kaw. Umayak man gumatang iti orean niya mainom no adda, mare. Energy drink manan ti kayat masawain ka Badong. Wine, orean niya flavor, mare. Nasaya at naranaan kamit lang dito tirsina. Pare ba daw? Pare Inteng, apay ka day? Imbagam kanumit akong didalusak. Hanggang jakmit agdigdigaws. Ha? Ha? Kwa, pare. Di ka man agisem-isem. Ha? Di ka agsasao iti jak kayat. Ta mga nagsip ngat ti panagkita. Kat bakilan ka na. Anya? No talaga matlaadalalain ka gamit ti siya. Eh, apay nga ron, asan asikati nagbalin a kapitan. Alam mo? Ha? Sa bagay, adamot punto ni Kapitan iti imbaga na kan kakabadong. Isungag tungpal kalatan iti kayat na. Anya? No kuna nang awan ti agiwarwara iti basura di taig-igay, agtungpal tayaw. Kat no kuna nang agpidot tayo iti wara tayaw, aramidin tayaw, ta isuka nga rod ti Kapitan.
Mas dawak mo't nga bain. Tanapan iti kinalaing ti bagbagana. Idinto ati saan na apanagdigos ti saritaan kuma. Mas daawak mo't kang kaakabadong. Panagdalaw si iti basura ti pagsasaritaan tayo dito barangay. Ang napanmatan iti saan a panagdigdigos ni Kapitan ti sarsaritaan. Ay na, inteng, ammom ka de, sikan ti pagsasaritaan dagiti kabaranggayan tayo. Sana na may papan iti basura ang maiwarwara ti bagbagada. No di kahit ti saan mo apa nagdigdigos. Anya? Kasano ang napasamak ti kasta? Ay, si kakit di ah. Nagkuna ngamen, amapan mo pa'y lasungatan ni Pari Badong. Gapulang iti panangibagana, asaan ka nga agdigdigos. Ay nagluko na gitan. Sak pala tinakita damay. Ay basol ni Paribadong day daw. No di kalakuman nagtagtagare, awan kumati parikot. Anya nga ita, sikan ti pagsasaritaan dagiti kabaranggayan tayo. Ibagbagada, asaan ka nga agdigdigos. At tumot aldaw na dya Paribadong. Kimat lang ang hindi mababalas. Salpag na gito yung basura. Paiman takog-takog tarak ina. Tapno may pula daw damin di takasamsamakan. Nalaingak mo gaya makumugtar. Di mayab damin dagiti lata king kartaon. Iko na, paray. Ha? Hidutan nyo dagiti wara a basura. Saan kit akas tamapan mo kugkugtaran? Apay, di makalmanan aya di bulan, ha? Yeah! Na. Kasta, tirumban ka nagitawara, pare. Isupay nga awitan nga ipanibas basura. Talaga asadot ka. Di ka lamabain kin ni Kapitan. Mapanmuki din kugkugtaran ti anyaman a makitam di taigit ti kalsada. Lata, karton, plastik kanda dumape anakawara. Imbes kumakit di apidutam, ta ikabil mo ijay na iranta a pagbasuraan. Naimbag tadi nakakinabil ni Kapitan. Ay, adayo ang mapasamak na ita, tuyang. Kabutang ni parinteng, tapno ang maum. Kasanaw, kat nakita na tikinalain ko ako mugtar. Nagpigsa ko naman. Kas kalaag mauyong, Ay, laklakayan ka di. Ay pagta nagtip-tip lang. Tano saan? Nabakal ko na dya Paribadong. Ha, Nagalas na ramin na. Imbis apinutan na dagiti lata. Uno na kita ang kaiwara a basura. Kugta-kugtaran na din. Ay, nagalas na ramin na. ay, una yan ti kasta. Paspasin siya klagarudan. Kas jay manan, di pakpakita na kanya. Bye-bye amon. Tinasken, saan nyo apadakkelan ti basit la abanag. Tadi kat umanay day ta apag-apaan nyo. Kanya nga tati aramidak iti dadya tao. dahito iti para kada kayo a karton kinlata. Kada manan basit na karton na nakawara ditaw. Kugtarak iti napigsa. Tapno may pula daw iti kasamakan. Kit saan ang makita ni parinteng. Tatabadaw! Sana kalaban da kita basura, tapno kugtaram. Pidutam kit di Kat ipan mo itinairanta pagbasuraan. Ay, lumabas ka kadilayan, kwarog. Di nakbibiyangan ditaw. Ang mga no si kapay ti makugtara. Panaw! Yay! Laklakaya na siga-siga day dya tatabadaw, ang kalinteng. Eh, bayam lang ko rin. Tada na panunot ko, tapnag nakam na dya Paribadong. Anya nga day tanggal. Ibagamon ata tulungan ka. Muwin. Naskin ngamin ang maikan iti leksyon na dya ata. Sino nga tamad ti may nagiwara iti karton dito igid ti dalan nga agturong iti balay may kinituya? Ha? Anda pa'y mananijay. Uray lata, anda. Oy, Badong! Anya tikit kita dita. Agsarsari madeng ka mo dita dalan.
Kit kita nga ron ti dalan tatuyang. Aday may nagiwara iti karton kan lata ditaw. Ay, nagkargaan da siguro da itay ti balon da. Idi kuan, imbel lang dalat taditan. Nala, ano sa mun apidutan, taipan mo di pagbasuraan. Ay saanin tuya. Mapanugak lang amang pidpidot ka na kita. Kastoy ti rumbang iti imay nagiwara iti dayta. Mabit lang. Talag ti bilaw. Na, anya ngay taramidem. Kung tarak iti nakapigpig sa tuyang. Tapno may paladaw da iti adayaw. May isa. Dua. Talawa! Anday ka! Isa ka ka! Nagsakit tuyang. Saan mo't anay paladaw ti karataw? Anday ka! Tisa ka! Ay, lintagan pare. Basol ba? Nagkunang amin akong taram ti karton. At nung nakasulbong iti may sapong dulda jay. Ano sam tanadang ranti ramay ti sakam. It works, Uncle. Anya nga it works, kwarag. Anya, kung taram to pa, nagiti makitam ang nakawara. Ay, saanan pare. Ano sa ko napidutain? Nadidigrak matin pare. Ay, anay. Nasayaan. Ita, agnakam kan. Ay na, tatabadong. Di basura wanwara kat pidutan. Saan kat akugtaran? Nasken ngamin at tumulong kamat iti panagdalos di ta baranggayo. Tapagsayaatan nyo matlaang. Papa naman kay, Bisita man di pari ba daw? bisita ang manan, kat makiinom ka man ng kankwana. Saan? Saan? Ungtan na ka ni Antay. Di mo ngamin ibagbaga arimwarak. Mamuan na lata. Hindi mo ibagbaga kunat. Sabagay, sana sakti mabalunat. Sa pay imungat itan ni Antibana. Uwan, imungat talaga. No ilayat nandiyo balunat. Ha? Idisuna talaga. Ay. Kasta kaungat ni Anti ita. Kwarog, nakita niya ang mo. Ha? Itay pa'y abirbiro ka, tada ko mapangibaw nak. Ang awan met. Wanday. Nakita, Ha? Ah, Dumakdakil man ang dagita matamantay. nakitam kunak. Ay, ibagak man langan. At na pananaantay. Sa dinaw. Ijay na eh. Apay nga ito dong pailaang, di mo paila ibaga, Ijay nga rutin na panana. ijay balay da pari badong kan marituyang. Wanantay. Anya manan, tinaramid na ijay. Bisitaan na kano ni Tata ba daw? Pare! Pare! Apay pare. Bisitaan ka dito balayaw. Ay, kitumunag ka pare. Adak ditaw. Bisi kan samit. Busy ngagkap-kape pare. Ay, mayat May ka na pare, tagkapita iti ice cream. Anya? Ato yan! Oh, apay! Itimplaman ni kumpare nga inteng iti kapina. Ay na. Sigay, mabitlag! Pare, padasin taman ti agkape iti ice cream. Agulawak Nay, Asus, di kan samot makapag na-diretso pare. makabartek sabot dyan pa kape mga ice cream. Apa nga katawa ka? Yeah. Pampaturid dyan pakapit nga ice cream, pare. Anya? Kay, tumurid kan, pare. Jak ka sa pulan dahil turad-turad. Ha? Apa saan? Naturad na kaon. Imposible mo pare. Matumbak mo tayo. Agulawak ka. Asus. Ay, kayam day ta, pare. Da. Hala, agawid kan, tanaturid kan. Kaya't nga gronda amay may sak, Chip. Katuhanak, Mike. Adda kamat di talikudak. Wana, tapno at the bodyguard mau. Ha, Chip. Adda umas asidig o. Ha? Nakapuraw. Alya nga white lady. Ha? Lakay mo't day ta. Kasan white lady. Ha?
Alya alakay. Ha? Karatsi nga maon. Apay agkaratsik ngay. Sige kitdain. Sige. Yep. Yeah. Suguda maon. Yep. Yeah. Anday ko, anday. Aguray ka jipaut. Apay, Chip. Nakamustra ako namang karate manan. Kabisadok titimag na. Karatsik manan. Tapno maibusay sam. Yep. Yeah. Ni uncle ko dayta. Ni Kapitan. Anday. Oh, agan anay aw. Anday! Ha? Kunakon kahit. Anya ngay tiaramidam. Plus lay tamon Ay, winan niya. Anday ko, titengad ko, anday ko. Angkan. Ha? Ni Kapitan nga agpeso. Anya tinasakit angkan. Titengad ko. Salbag kayo. Apa ya kinarate na? Ay, apay ngamin nga walang-walang ka katrabe ay. Amumat akorpyo awarain. Nagawit ka nang kain. Kasan mo pa makaawit hakit nagsakit titengad ko akay naratiyo. Itulutan, Chip. Sige man langay. Bagkatantan nga yaway. Nagkakuam ngamin aya, tanarabian ka. Inasarkulan ni kumpare ka badong. Amumat abawal ti marabrabyan. Una nga ron. Kinarate na pa nagititanon. Dayta ngamin kaet. Amam abawal ngam inaramid mo pailaeng. Amumat adagiti tanod mo katalagaan na tuturad da nga agbantay. Ay, uray kapitan nga agwalang-walang, karatsyenda! Papanamba daw. Ay, di mo man siraan day tapag naktuyang. Kaya't ko tirumwar. Nauma akong dito'y balay. Na, katno ko na da abawal ti agwalang-walang alakay. Si kamanan ti mangibagbagay ti dayta. Saan ka rumwar? Ay, rumwara. Saan? Saan mo siraan dayta? Dalan ko na Saan na matuang taan? Ay, sausay. Ay, anday. Ko ti bukod. Ay, natukol sang tisikat ka. Ay, rumwara ka. Ay, agsubli ka dito. Ay, badaw. Agsubli ka! Anya, paray. Narit na mo't lang ti pagpapigsa. Saan man? Apay nga. Awan sa matbilag di pagpagam. Sika nga. Pimbigsa ka. Ay, kat lima ingak di apare. Anya? Kat gapot na lima ingak. Ada na panunot ko nga aramidin ta. Ha? Anya nga ti aramidin ta paray. Mapantagi nung pare. Anya? Saan ka day? Alim maingak ka? Uwan sa. Mala, intan paray. Kwa. Ay. Intakit din. Sige man laangan. Kayso na alim maingak anang ikapi iti ice cream. Maribanang, adda dito'y balayo ni Badung ka. Awan mat, maray. Napananan ngay. Ay, uray ni Inteng, awan dito'y balay. Anya? Ay, sumipngetan, ngam awan pailaeng. Ay, nagkuyog daman siguro. Sigurado Pangbiro kan tangay kadakwada. Apay kumaabirukan ta. Agawid dan tulatan na. Sa bagay mo't kitdi Ay, saan mo abanugan day tabagay mare? Uray saan tan abirbirukan ida. Kanya ngay pare. Nabartek tan samit day. Nagkunakan ka. Dandanisan mo na may lukat na kita matam pare. Sika gede Pare. No talaga mo't lang saan ka na Bartek. Agkanta ka man nga ron pare. talaga yan. Tasyak, agsalak may. Kasan mo makasala ka, saan na makatakdar. Ay, kayak pare. Sige man yan. Agkanta ka. Taas sa laik pare. Sige. Dito sa pitong gatang, I did it my way. Dito sa pitong gatang. Ne. Sana nga agpay sa sige. makatakdar I pare. did it my way. Help me make into the night. Di ka mo't Awan. makatakdar. Diyak talaga makatakdar pare. Awan din na. Sige. Dito sa pitong gatang,
Ang galing, galing. Ikarigatak asalain, uray na kailadak pare. Agronda kayon, Kwarog. Wanantay. Ay, pakirondayo man nga ron ni Uncle mo. Tane, saan pa'y anagawid? Wanantay. Ay, napanan naman nga tan. Ala, da kami ti makamo amang birok kinanggal. Pare, Eh, nagsip ngut gayaman pare. Unang... Ngayon. Bakit na makita ti pagnanda? Kung naman ako na ba nalagna pala ti panagkidam. Day tamad ti amok pare. Dito sa ti pagnaadap. Di tayo may Uy! ijay. Dito. Ijay ko na kahit na. Ipilit na. Ay, saan mo nga ipilit? Nalalaingat ng musika, pare. Pinalayan sa ano kaya ba? Ay, kito mo na. Linaingan at dumanaw. Sige. Dinanugan. No, dinanugan. Ha? Talaga gaya makarkarito na ka, pare. Saan ka akabutang Anya! Anya! Ano ko? Chip, tiliwo mo dagito agwalang-walang alalakay. Arestado kayo! Ay, salbag kayo. Apay, saan na kami ang mabigbag? Mabitang. Kasla... Kaslaan niya, Chip. Kasla ni Tata Badong matdayta. Ah, tataba daw. Sika dayta. Ano ikaw? Wayne! Siak! Amok na ito yung katwam. Pugtwa. Ay, Pugno pala. Amamo na lang arunan. Kunakun kat ani Uncle Kaw. Naglaing ka talaga, Chip. ay. Napugtuam ani kapitan to'y kadwan ni tataba daw. Naglaing taji pa. Ngagpaisaw. Di kay lamabain. Apay mananaya. Da kayo ti kalalakayan dito'y kabildatan. Da kayo pa'y ti pasaway. Anya mo't nakalalakayan nga. Kituan mo, dua kayo kini kapitan. Nag-happy-happy kami laeng, mate. Tanay, maburburing kami iti unag ti pagtayangan. Masubsobraan niya ti ag-happy-happy. Kitanya ko ma. Inimpluwensya ang manon ni kumparaim sa pa'y kapitan. Malagip mo ka din tinapasama kiti Rabay Uncle. Kababain ka. Timbalagip ko lang. Di pa nagjamming mi kan ni Pare Badong. Ay na, di mo malagip dya inaramid yo kan ni kumparim abadong. Na. Apay nga da naarikap ko abukol itimuging ka. Ay, kasanumat nga men, nabarbartek kayo manen kan ni pari badong. Akong timang ituloy antay. Kasto'y tinapasama kang Uncle. Saan mi nga mo ada kayo dagiti agwalang-walang. Iso akinarati da kayon ti may sa atanod kaw. Ituloy ko mat, Kwarog. Ikak man iti pagnakman day ito nga Uncle mo. Ha? Ha, Kwa? Anya man ang ti aramidum mo. Kwarog, ingkaalaan jay balunat. Ayan na antay. Imparabaw ko iti lamisaan di ta kusina. Sige antay. Ha. Na. Antay. Oh. At 20 balunat mo. Agyaman na Kwarog. Apay ngagsangit ka, Amumot gayam amadusa ka. Ngam apay nga rod nga garamid ka iti kalokwan, Ha? Sige, Kwarog. Tanglam ni Uncle Mau, tabalo na takaw! Ay, kapitan, no di mo kaya't ti madusa, saan ka nga garamid iti kalukwan, tapno saan ang makaungat ni nanabanang kanta. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labida tayo, anay! Kapitan!
Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.